Раши батырни сума суса тивишлі палық. Шымыршыра чечен варшинче бушхуна Олег Долгов азынса бюст ушреш. Алексей Енекин қаласы гдардать. Шымыршысен пархадарлы әші шыржыбри чи мұқтавлы уявба бір келжі. Тірлі вұқытыра шардивешне бұрнышланы салдақсем, палық вырнаштарны дәле, ялды тәп урамба стройра ұтса житріш. Күнда Олег Долгова сумазыва ганзем республикарангын амар. Чымбірбе Самар облажысынжен, тада Чывашин рендухны офицерсен мускавре сыны отечества юлдашлығы пызық ешпа келні. Шымыршырайы ненчи шамкай яленче шуралза, Самардары хенжен салдаға гайны баттыра чилай жерде білеші. Олег Долгова Самара обласынде, Ставропольский район, сявында Пурына, Салдагал, сявында гайна Пирен, Самара дырғынде, это книга почета славы бар, онда Афганистан служитуна кам Чечняра, вот, сяв списокінде Долгов Олег Пур, а ебе на жутлана Долгов Олег вырастезе, а хайгана бәлдем, волчынақта Чевашкати, сявна чистовастезе, ага ебе килдім сягында, он тываны зерне, бюсне памятне учны зере. Тақшанақ палыртны еше Германии Хесметредоны Совет шарын салдагысен бужары вебе иртні жулдума бушлана. Пәтембе шур миллион ытла денгі бухна. Шагышре паллах шаржиннезембе бірлех вырынды администрациян дюби вызык. Герой шуралны ялдада паттыр ятне азынза чила ештуна. Малдан берен шуғыш шуралды часовнялартма. Ебір шамка ялінде, вот калазақ вармалауында пиде бұзық тергю, әліхи отыра ұлны ана постсагайны. Шав тергю вырынне ларымыр часовня. Шамбегех вол журалны жура асыну хами варнастарны. Шав вғытсынде шуралды дейінде вол бюс лардас берге. Шак бюсда, постаменда дума, пиде активлы район халығы, бұлышы күнда шамбегех Мускаври, үтті регионды спонсорзен болышыз. Палыға таван жыржывы наслы варжин геройне Виталий Урукова халалланы бюстпа чиргю жүмінде вырнаштарна. Она ұшма бұғыннығы назын ежінже Олег Долговын аякра тәпленні даванызен бүлжіш. Паттыры наша амышы шелбулинде шаккуна кітсе илеймень. Олег Долгова Раши героин ятне пинде доғыржыр тоғырвын ұлтымышылда вильны хышын баны. Чечен варжинже чын-жын паттырлық қыдартны бол. Малды позицире жабышса пір патрон гранатызыр юлны юлдажы зене вали, хыюллы чаваш салдаген туллы ешік шархадыры елзі жидермелі болны. Ери давра боевик семшіреплензе доны. Шула дұқсан тоқлан жумыра айнелексе Олег Долгов пірле болны юлдашне вилімрен жылза, хой бұрнышран уйрылны. Візем вара пір видекеде сінесетсе үгеш, юлдажы аманат. Аманлығы үшін өзім ылмажашы, суранне шықсайма дезе ылмажашы. Шағватыра Олег Долгова легет пулы. Вара Олег Долгов вилет. И шағынбада пайын егун, шамбек патрызыне пирен памятниксем, бюссем лартма тұрышмалы. Шамбек маллада пирен шамрыксен, шамрыгорова ерце бымалла, калаза бымалла, умбе геройзем пирен хужымырда тевеш пурынма. Олег Долгов Самара облажинчеде пызык кизепре. Ун яджебе тольятире херекса кірміш гимназии Луначарский поселогенже урам хизепленет. Халі шак вырында Чываш ачисене патриотла воспитание бама булыжаган лаптық пулі. Малдан Олег Долгов перги пельмень. И бир пулас салдаксем, он ран пример лепар. Вол перенжен пызык герой. Шивых вақытыра шымыршызем палық таврашне илемлетме бүшлеш. Чечексем тімзем лардыш. Сываплы жыр хыйне еверлі азынуба кану вырыны бөлі. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.